Kaluguran ng kabatad, kikasal pantayanan, ngayon po simbang bengi, pag masusyan tayo, ing kadwang misteryo na ning tula, ing pamandalo na ning Birhen Maria, ing pinsanang Elizabeth. Makabang lakaran, ing gewa ng Maria, mengari ang lakad, manibat Pampanga, ampong Pangasinan. Makanano yung misad sa di Maria, kaniting makabang lakaran. Medong kareng mga regulas sangkan, kaya benin kinu. E biru-biru ing pamaglakbe, manibat Galilea, ang ganaking Udea. Bulubundukin ing daradala-nana, madalong duming beni. Dakalatulisan keng dalan, o neng piltangan ng Maria, ining makabang lakaran, huling kaya bening kinu. Ewari nga na sinabing San Pablo, if God is with us, who can be against us? I would like to believe that Mary is not only a woman of great faith, she is also a woman with a big body, agyunong pamatbatan, deng tulisan. At kaniling pamaglakad ng Maria, busan ning bulubundukin, at busan ning dalumdum, ning gayang pamaglakbe, kaya bening ginu. Nga nga nasasabi ng Psalm 23, ing ginu yang pastol ko, nano pang kailangan ko. Even though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. And this is one of our greatest psychological help in our life. Kaya betay Diyos. The God who is with us, the God who is Emmanuel, ing Diyos ay tsubusan tamo. Kaya betayang maglakad, king balang pinandit, ning biyatamo. Nakatamo lingkod. Remember the story of the footprints in the sand? Ating metong lalaki, higit na yung sarili na, maglakad siya, ing bebe dagat. Habang masayang punto na ning Vienna, higit na duwalang Paris, ding bitis king dalampasigan. During the down moments of his life, higit na, metong yamong bakas, ingat king balas, king bebe dagat. At nga nanining lalaki king Gino at makanyan ka. Poda balang masaya ko kaya beda kang maglakad. Poda balang malungkot ko, ako mundili. Magkamali ka brads nga naning Gino. Podang malungkot ka at mamroblema ka, kikilikan daw ka rin takde ko. Detang bakasareta elakeka, kanakulang. Uling podang mabayag ka problema, kikilikan da ka. There's another song, akakantatam, Yahweh, I know you are near. Gino, maniwala ko, kaya beta ka. And this is one thing, dapat tamang itanam, kareng puso tamo. King pamaglakbe tamo, kaya beta hindi rin. Makabang lakaran ng gawan darang may asawa, lakaran mo manibat king paspul mayo, ang gana kaya ni king altar. It is a walk of life, for better or for worse, in sickness and in health, until death do us part. Kakabang lakaran, inggawan darang may asawa, pero ila dapat tumakot. They have each other, and they have Jesus with them. Nga maswerte na rin may asawa, wadang kakasal kayo, at katanyang Gino to walk with you in your walk of love and walk of life. And if Jesus is with you, kalupan ng milyari king kana, you will never run out of good wine. You will always experience the best wine ever. Potang kaya beyeng Gino, king pami biyebiyey.
Ikayong estudyante, makabayang lakaran nagawan nyo. Manibat prep, nursery, hanggang king college. Pero kingkeha yung pamag-aral. Kayan tabi yung pengariyo. Ding teacher yun. Kayan tabi yung akong Ginoo. Habang mag-aral ka, sisimba ka. Habang mag-aral ka, pasaw ka king akong Ginoo. So the Holy Spirit will guide you. At medinan katuparan ing pangarap mo. Makabang lakaran ing gawan na rin pengari, king pamagparagul, karing karelang anak. Biru-biru. Ing pamagdisiplina karing anak. Ing pamagparagul karing anak. Ikayong pengari, ko sana mangainipan. Ulang ing pamagpastulyo, karing kayong anak. Agyang makabang lakaran. Datanging aldo, atangalan nyo. Ing karelang tagumpe at makiraki kayo kanina. Ikang pengaring gagapan, kimpa magpag-aral ka rin anak mo, agyang mamuntukan kang meto nga banyerang bulig, tutulo, ing malanam, adanong kingkehang lupa, huling papag-aral mo rin anak mo, datanging aldo, banyera yung puntukan mo. Noon ay masanting yung korona ng tagumpe, ding anak mo, at ngayon ipipepepe na kamo. Huling tatanggap na kang pensyon ka rin anak mo. Naganakagay ng kaluguran ko niyang migritaria, tinanggap niyang lump sum. Binyeno ka rin anak na bang makapag-aral na, ngini, kakusweno na. Pipepepe niya mo, ding anak na, ilang sasaw kayo. My dear brothers and sisters, danong araling payabot na kaya katamo ning Ginoo. Naning payabot ng aral Maria. Balibo nga na ng gospel reading tamong ini. Inya nga balita ng Maria, kakagliya, ing pinsan ng Elizabeth, kanam na ng bulan, melambat ginaya kay Maria, at marapal niyang minta, king balen, king kabundukan ng Judea. O ni Maria, may lambat ginayakya. Uling balo na, kailangan ng Isabel, ing sawt na. Matwa na Elizabeth, and giving her another week, ing meto ngayanak, ing kayang sepupunan, would really make her suffer. Podadugo, may atin ang osteoporosis. Abasina niya akong munik. Miglakad siya manibat kitang libutan ng gageni king altar. Kasing edad niya siguro'y akong Isabel. Matuwane. Mabagaling lakad. Very careful. Uli pa siya mitwag kang matwa. O dadugo magkasakit na ang mag-recover nung ma-fracture na rin kaya kang pelvic bone. Kailangan ng Isabel ing kayang saw. Ing saw. Alalay, to comfort her, to guide her, para alalayan niya. Naning maging responde ng Maria, may lambat ginayakya. In lugod, pibukas-bukas, nung kaluguran may metong tao, nung anigang malasakit king kalubang mong tao, mo pibukas-bukas ing lugod mo. Mo pibukas-bukas ing dalong, mo pibukas-bukas ing sawt mo. Pota huli na ang lahat. Mo nedasnan itang taong mangailangan king sawt mo. My dear friends, nung balitan mong masakit siya'y mamo, kailangan malambat, gayak ka, puntalan me. Pota mo nedasnan mabihin. Pota nga balitan mo yung anak mo masakit siya, agad-agad, paulo me. Pota dugo din yan dengue, mga balangingiya, matasyalag for almost 3 days, mo pagwalang bahala. Agad-agad, dalameging center, palameging pediatrician, bangayagapan may biye, ingke ang anak. Uling dahal kubalo, pigwalang bahala da, ing anak da, masubina ing dengue, mga balangingin ing anak da. Agyambang dalami St. Luke's, may tira ring anak daw. Mo pag walang bahala, ing panamdaman ng katawan mo.
suryan me, pa-check up me, o taliwaning panamdaman mo. Epi bukas-bukas ing lugod. Epi bukas-bukas ing maya padapat. Epi bukas-bukas ing dalo. Yang inimpas ko kang Benang Maria, gayak ka at puntalan mi, ma'am. Bali mo ng metong ating metong amasanting nga regalo, apedi tamong pamye ngening Pasko, yapin yung dalo. Kaulaga na po ning dalo, na ning metong nga naking kayang pingari. Bali po rin matwa, halos saldo-aldo makatando laking awang, narisangkan, emuitang mainipla, paninayan tong datang dingangak na. At inyan damdaman na tricycle imamo king luwal ning bali, lulundag ya puso, uling balana, ikangay ta, uling aga na kami. Intawong makaganaka, maging yang maganaka. Hewali din pengari tamos na nung kaganaka kaya katamo, uling agaganakada katamo. Nyas na nung kaganaka. O naman sanang ikayong anak, may makisawa na kayo, sana maging maganaka kayo, karempeng ariyo, uling aga na kayo, itang lugod na karela. Welcome po ka rin kaya tamong balikbayan. As nanong karangal din balikbayan tamong yan kaya betamo kinsimbang bing. And if there is one reason at may balikbayan kayo, aga na kayo, ing lugod na rin pengari. Aga na kayo, ing lugod yung bilang may kakapatad. Aga na kayo, ing lugod ng Diyos, ape paramdam na kaya kayo, karing kaya kayong pamilya. Sana maging mayan na rin pitista mo, karing pibale-bale tamo. Huling aga na kayong lugod ng imam at tatang mo kaya. Sana maging mayan na, ding pitista mong lumakad, pauli ka rin baleta mo. Huling balong dasnan me ka rin imam. Manenaya yan. Manenaya naman. Talakad tamo. Makanya naman kay Patriaponan kinuhaning kalis, kasi bayo yang may pasalamat niya at binining kalis, peringgan disikulos nga tagabaniti kawangan at minumpo kaniti. Ini kalis ning kanamandaya, indaya ning bayo, adalang hanggang tipan, kami bubuo para kayo at para ring samlang tao,
bangkit kami patawanan ng kasalanan. Dagtan niyo iti bilang kapigaganapan tanah. Ipasyag tayo ng misteryo ang kasalpantaya.